Di imaš teker ovdje? Dobro došli u još jednu Antinu garažu. Ćao, zdravo! Svi vi koji zarađujete kruh svagdašnji sa ovim i sličnim strojevima dobro znate šta je ovo. Ovaj mali aksesoraj, vidi ga ovdje. Evo sad ćemo prezentirati kako od normalnog alata možete dobiti ovaj aksesoraj. Dakle, situacija 1. Ko pošten čovjek, mješaš ljepilo, zarađuješ za ženu, djecu. I odjednom ništa, nestalo, stane, stalo. Šta je ovo, Josip? Ne mogu. To je pao osigurač, jel? Čekaj sekund, treba to dići. Evo, kaže, što si ne kupiš bežični, a što bi si kupio bežični kad ga mogu sam napraviti? Ovo je do it yourself bežični. Šefe, a imaš tekera tu negdje? Rješenje tih i sličnih problema je ispred vas, zove se Rubimix E10. Nema žice, nigdje nema žice. A kad nigdje nema žice znači da ima baterije, a kad ima baterije znači da se ona isprazni, znači da je slaba i znači da imaš stop drugih problema. Pa da ne bi vi meni voljeni moji kupili mačka u vrići, ja sam ga odlučio isprobati da odmah znate šta vas čeka kad ga uzmete. Evo video digresija, napravit ćemo mali unpacking tog alata. Dakle, dođe u 100 nekakvih kutija. Ovo je dobro, sve bacimo ča. Kutija je moćna, nema šta. Sve to nešto jako tvrdo, dobro. Ok. Evo ga tu. Inače, sad dok gledate ovo, zapamtite sekundažu ovog videa, pa se onda vratite, pošto kad jednom izvadite njega odavde, nema šanse da ćete sve ove dijelove znati raditi kao ni sa svakim alatom. Ja mislim da bi trebalo raditi packing alata, ne unpacking. Baterija je tu, upute, evo ga, sve je na mjestu. Inače, ovo spajanje na ovu neku foru, znači ne moraš zavidavati, a ovdje ste ključeve dobili samo da ovaj i ovaj dio od mješača samog, znači zavidate, ali inače možete ovo skidati vrlo jednostavno. Tako da eto, tu je punjač. Dobiva se jedna baterija, ali uvijek možete ubosti drugu, mislim da je druga. Eto. Evo viš, ja sad ne znam kako je ovo staviti. Gazda, je li ima utičnica negdje ovdje? Ne znam, ovako ja kad sam ga isprobavao u trgovini, onako nekako mi je malo mlačkasto djelovo, evo gle. Ajde brate, on mora vizu izvaditi dok on krene raditi, nekako sve mi to izgledalo sporo. Evo, iskreno. I onda sam ga dugo izbjegavao, dok ga nisam probao, baš na gradilištu, real deal. Ali čisto da ne bi bilo rekla kazala, sad ćemo probati zamišljati vrića koliko god možemo sa ovom jednom baterijom i tako malo ćemo vidjeti koliko se puni, koliko ovo, koliko ono, nemam pojma, pa se izvažite sami. Dakle, ono što je meni smetalo, ono što sam rekao malo prije, znači da je malo to sve nešto sporo, to je naravno namjerno tako, to je nekakva funkcija soft start, da se ne zaliješ, pa evo, nije me zalilo. Čekaj Ninac, tebi je baterija crkla, jeli? Hoćeš da se minjamo, posudit ću ti ovu Rubijevu. A vidi ovdje, sinko. Evo, zamiješali smo svih 7, kako se ljepilo za keramiku mora i tako 2 put razmiješati. To nam slijedi nakon 15 minuta. A evo, baterija je na pola. Evo, ne znam jel se vidi ovdje. Evo, ako vidiš, vidiš, ako ne vidiš, viruj mi. Znači, od 4 lampice svijetle 2 još. Tako da, evo, trebalo bi biti za to. Ajmo vidjeti. Vidite ovo, ovako se moja mater osjećala kad je pravila palačinke za nas 6. Jeste tu još? Evo, jedna gori i to je nešto blinkala, znači ajmo reći da je kraju. Ali nije bitno jer 7 vreća,
ako recimo normalno trošiš, ako ti nije neko napravio groblje od pripreme, sa 7 vreća napraviš ladno 20 do 25 kvadrata. Tako da, ne znam, ako radite više od 25 kvadrata, onda dnevno zarađujete, onda otprilike ga možete zaraditi za jedan dan. Evo, sad sam riješio i cijenu i najavu kako sam ovo ukomponirao sinko. Halo, dobar dan, Luka Rončević, vi ste vi keramičar, jeste? Uglavnom, ja vam prodajem ljepilo, znate, pa dao bi vam ispod cijene, imam tu neku posebnu ponudu. S tim da dođite odmah, to vam je zamiješano. Da, zamiješano je, mislim, ne morate ni miješati, šta? Sve spremno, ključ u ruke. Halo, Luka, halo. Gazda, di imaš teker ovdje? Možda